kuzamura, akaba ariyo mpamvu iyo ufite igitekerezo tuguha mikoro ukaba wozamuka ndetse ukaganira mbere y'uko abantu baza kuba ari benshi hano hejuru kuri pano. Turi kwibaza ngo ese ninde uri buze kuba afite Uvira mu maboko mu minsi mike iri imbere, nyuma y'uko habaye kwitegura kw'impande zombi. Abari muri Uvira nta mahwemo bafite kubera ko amakuru ari guca ku mbuga nkoranyambaga agaragaza neza yuko ku ruhande rwa Gisegeti n'uruhande rw'Intare za Sarambwe harimo imyiteguro imeze neza kandi abazalendo gusa barakemangwa resilience yabo kubera ko abantu batahagaze muri Goma nta cyizere gihari cy'uko muri Uvira baza kugira izindi mbaraga. Ndi kumwe na reka duhere kuri ambasada tubone guja kuri ATM hanyuma tuze kumva n'abandi baza gukurikira. Ambasada uratwumva Sukana Ngaye? Jenzo uraho neza? Uraho Sukana Ngaye? Ndaho ndakomeye amadubu namwe muri amahoro. Turashima dutegereje umunsi wa Uvira niwo warambiye abantu cyane. Ofete hari option imwe, ntabwo ari option ebyiri, hari option imwe ya Uvira. Uvira igomba gufatwa kuko mu by'ukuri hari icyagaragaye ko Bujumbura iri kumenasa abasirikare b'iwacu kandi baturutse mu Burundi, ariko Uvira nimara gufatwa nabo barabona ko ari nko gukorora bakabageraho, kandi nibaramuka bahafashe uko biri kose iyo myiteguro n'ibiki byose ibyo ngibyo bizahita birangira. So rero nta yindi option ihari usibye gufata Uvira. Uvira nge ndabagarantisa ko weekend tuzaba turi kubyina indi nsinzi. Murakoze. Wenda tutarafata ATM hari ikintu rukomojeho ci Burundi. Burundi ubu ngubu niyo twakwita base ya Kinshasa iri kuvamo drone ziri kurasa iwacu Murenge ndetse drone ziri kwifashisha mu kurasa Intare za Sarambwe. Iki gihugu imyitwarire yacu ubona ari iyihe muri uru rugamba? Ubona yuko nyuma ya Uvira aho bazoba bagiye gucana imipaka n'Intare za Sarambwe bizaborohera yuko babasha kugira amahoro mu gihe abo barwanaga noneho bahanye imipaka, kubera ko nta resilience turi kubona muri Uvira y'aba bamayimayi. Ariko se urumva ntabwo byashoboka? Reka nkubwire ku buryo bitashoboka. Uburundi nk'uko twabyumvise, nk'uko dusanzwe tunabizi, mu Burundi niho hari basic ya FDLR. Izi FDLR abari kuva mu bihugu bitandukanye bari kujya mu Burundi. Hariya muri Congo babonye ko ahantu bari sinzi cyane, ntago nzi muri Sud, ariko aho bari muri Nord ubuzima bwabaye buke, imibereho yabo yarabuze. Bashaka kugira ngo bajye mu Burundi nibura bajye kureba ko bahaba kugira barebe uburyo bakwishyira hamwe, noneho bakore base yabo ibe aho ngaho, abariho bajya batera baturutse ndetse banahakure n'ubuzima. Ni nayo mpamvu ndayishimiye abona ko mu by'ukuri Uvira nimara gufatwa nawe azaba ahuye n'ikibazo muri we. Ibi byose bya Kinshasa ndetse nawe azahindura langage, azayihindura kuko mu by'ukuri muri we nawe amenasa si nawe gusa ndetse na M23 gusa, ahubwo n'abaturage. Iziriya ndege n'ibiki byose niwe bitegurirwa hariya mu Burundi. Rero mu Burundi ntabwo intambara dusanzwe tuyize muri Congo nk'uko biri, abari gutaha bagiye gutabara abari kwicwa, ariko abo bari gutabara ngira ngo mwarabyumvise igihe mu mvugo za M23 zose
bavuga ko aho imbunda izajya ibiri bagomba kujya bayisangayo bakayicecekesha, nubwo haba muri Etazini bayisangayo, kubera ko ni ukurwana n'ubuzima bwabo, urumva. So rero mu by'ukuri ndayishimiye, ashonje ahishiwe, yihangane rwose, ibyo ari byo byose biri imbere biraje, araje azabibona. Murakoze, yihangane rwose, ashonje ahishiwe. reka dufate noneho ATM mu gihe abandi batarazamuka ngo babashe kuduha ibitekerezo by'uko babona ninde uri buze kwegukana Uvira, ko imyiteguro ku mpande zombi irimbanyije, cyangwa se aya masezerano ya Doha hari icyo ari buze guhagarika ku rugamba ruri gututumba hagati y'Intare na FARDC ndetse n'Abazalendo. Ibyo abantu baraza kubyitwaramo gute, cyane cyane abari muri Uvira indani? ATM mikoro ni yawe. Murakoze, ndasuhuza abari kutwumva bose. Ya ntambara bavugaga regional, abantu bavugaga mu magambo mu myaka ishize, deja ubu ngubu birabaye. Hari conflit yabereye muri Congo igihe kinini, iyopoza ibihugu byo muri SADC, ibihugu byo muri EAC, ariko ugasanga ibitambo bikaba abantu haba muri Sud Kivu haba muri Nord Kivu, bakajya bishyura ibyo bitambo. Ejo bundi Goma habaye explosion ya mbere, iragenda igira Bukavu, iragarukira Kamanyora. Iyo ngiyo yari intsinzi mu by'ukuri ebyiri, yari intsinzi y'abanyagihugu bari imbere cyane cyane muri Nord ihangana na Kinshasa, ariko by extension yari n'intsinzi iri hagati ya conflit ya Kinshasa na Kigali. Ni kuvuga ko muri iyo ngiyo Kigali yarahumetse, iravuga ngo ahwi, AFC yankuriyeho aba bantu ibigiza hirya kugeza Kamanyora. Ariko twe kwibagirwa ko muri conflit harimo Twirwaneho, yararwanaga yirwanaho, ariko iyigiza hirya ibitero by'Abazalendo bafashijwe na leta, bafashijwe na za FDL n'ibiki byose. Iyo ntambara barwanye imyaka myinshi cyane, ubu ngubu nayo igeze, navuga ko igeze kuri degree ijana, niho igeze. Ni kuvuga ko nk'ukuntu byabaye Goma na Bukavu, ahangaha bigeze Uvira. Ni kuvuga ko iyo ntambara abo ireba, nubwo ari AFC muri rusange, ariko abantu ihwa ricumita bakababara cyane, ni Twirwaneho. Ni kuvuga ko Twirwaneho Uvira nigwa igafata, bizaba ari intsinzi ya AFC muri rusange, ariko abantu bazabyina intsinzi cyane ni Twirwaneho, kubera ko nibo basibisa consequence ku munsi ku wundi. Ariko nk'ukuntu byabereye Goma, nk'ukuntu byabaye Goma, intsinzi yari ya AFC, ariko u Rwanda rwarahumetse muri conflit bafitanye na Kigali. Ni nako bigiye kumera muri conflit Kigali ifitanye na Burundi. Twirwaneho ni kuramo Uvira, nanone u Rwanda ruzahumeka cyane muri conflit bafitanye na Burundi, kuko deja ni guerre regionale yinjiyemo, niko abantu batabizi. Ejo bundi nimwabonye umupaka Uganda ifungura umupaka, abantu bavuga amagambo menshi. Guerre yo mu karere yaratangiye deja, kandi ni intambara iri strategique, ni intambara iri politique, ni intambara iri militaire, harimo diplomasi nyinshi cyane zirimo kunyura hariya. Ni kuvuga ko Burundi barabizi neza neza cyane, Uvira nivaho influence yabo mu karere izaba irangiye. Belgique irabizi neza, Uvira nigwa influence yabo izaba irangiye. Ni kuvuga ko iyo nayo igiye kuba intambara ikomeye cyane, gusa ntabwo izamera nka Goma, kuko SADC nayo ihari. Nubwo SADC
ibitwaro byose barunze hariya nta kintu byamaze, ariko Sadike ntayihari. Gusa ntihagire umuntu usuzugura intambara ya Uvira, kuko ababiligi barimo, drone zirimo, izaba ikomeye cyane. Abasirikare bazi ibintu by'urugamba barabizi. Burundi iri gukina umukino wa nyuma. Ni Uvira nivamo Burundi bizaba bye, Belgique bizaba bye, hanyuma u Rwanda narwo ruzahumeka gatoya, kuko ni menace iri ku Rwanda. Hariya Kamanyora hari umusirikare watubyigoma yaratubwiye ngo hari triangle, ngo hari triangle, ngo hari u Rwanda hano, ngo hari u Burundi ku kindi kote ya triangle, hakaba na Congo ku rindi kote ya triangle. Hariya deja ni ibihugu bitatu birebana. Igihugu kimwe nakita AFC, ikindi gihugu nakita Burundi, ikindi gihugu kiri ku Rwanda kiri ku ruhande. Ni intambara ikomeye cyane. Uzatsinda bazaba bamurushije influence. Kandi ATM ukiri aho wenda nguce mu ijambo, utekereza yuko u Rwanda irwo ruri safe mu gihe base y'interahamwe na Gisegeti biri i Bujumbura, ubu abarundi ntibari kwihamagarira ruzasenya igihugu cyabo? njyewe nkunda kubwira abantu, kandi ni space Jesu twigire pedagogique, tujye tunyuzaho ubutumwa tubwira abantu. Kuri nuza kuri Twitter basigaye bakina twa cartoon, ugasanga abaperezida bakomeye bisi babahindura nk'utubebe, babambaye za imbindo urubindo, kuko hari igihe abantu bakomeye kuri isi bafata decision badatekereza kuri consequence. Nk'ubu ngubu Tshisekedi arimo gutekereza ni kubera iki yahamagaye Samidi Arasigoma, ubu arimo kwicuza. Ni Burundi niko bigiye kumera, kuko u Rwanda ni gute ushobora kurunda intera hamwe hariya, ukongera ukazana aba mercenaire hariya ku gihugu kiri hafi yawe mutavuga rumwe, hanyuma ugatekereza ko nabo basinziriye, ugatekereza ko AFC iri aho ngaho izasinzira kuri izo menace. Kandi kuri bo nta bantu bamaze kugira experience ya genocide muri iyi myaka 30 ishize, bicwa buri munsi. Urabona basinzira gute? Ni kuvuga ko abayobozi hari igihe baba abaperezida bakayobora ingabo bagakora ibikorwa badatekereza impact bishobora kugira ku bandi bantu. Ibyo ni ukwikunda, n'ubuswa ubukomeye cyane mu bayobozi b'iki gihe. Ugasuzestima ubuse ukuntu basuzuguye imbaraga za AFC hari Goma, ubuse ni barimo kwicuza. Ni na histoire irimo kwisubiramo hariya Uvira, gusuzestima abandi, ukazana za Mai Mai, ukazana za Wazalendo, ukazana za Bonerakure, FDL, ukazirunda hariya Uvira, ukagira ngo urundi ruhande ruraza kubirebera ngo ruceceke. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Ni kuvuga ko u Rwanda nubwo uyu munsi bavuga ngo ruri ku ruhande, ngo urwo nta bakongomani barimo kurwana, ngo nitwirwaneho n'abakongomani, ariko se ninde wakubwiye ko ku mupaka washyira ibyo bintu bagasinzira? Ntabwo bishoboka, ntibishoboka. Nugushotora abo urimo kurwana nabo, nugushotora abaturanyi n'abandi baturage muri rusange, kuko abantu bakunda amahoro, abantu bakora akazi kabo mu mahoro. Ni kuvuga ko Ndayishimiye ibintu arimo gutegura mu kanya agiye kwicuza cyane, kandi ndahamya ko azi imbaraga z'uko zingana, azi ukuntu yakubiswe kuva za Kicanga gusubira inyuma. Ariko si umuntu akibaza, ni ubikora ku giti cye cyangwa hari abantu bamusunika bakamuvuga ngo tuzagufasha, tuzagufasha, tuzagufasha? Yaba yibagiwe ibyabereye Kicanga aka kanya se? Yaba yibagiwe ibyabereye muri Goma se kugira ngo abikore? Ariko muri politiki mw'abantu mwe, hari igihe basunika umuntu, hari igihe bamubwira ngo ntawe nutabikora nawe tuzaguhinduka. Ugasanga rimwe na rimwe njyewe njyambagirira imbabazi, nutabikora uzi ko imbere w'ibyo amatora, uzi ko imbere hari opposition, uzi ko imbere hari abatakwemera, nutabikora na tuzakuraho amaboko bakuvaneho, noneho komeza urwane, komeza kugeza igihe uzapfira. Ni ibyo bintu birimo kubera Uvira mu kanya, bigiye kuba amateka. Kandi ndababwiye, Afande Kabarebe
yabyaye ababikira n'abapadiri akababwira ngo namwe muri hano murashaka runantikati igaruke, namwe nzaza mbatware tugende. Yarabibabwiye, biri hariya biri kuri YouTube. Ababikira n'abapadiri bakama amashyi ngo twese tuzagukurikira. Ibyo bintu nibyo bigiye kuba, kandi ikibi mu karere kigiye gutsindwa kiba amateka. Murakoze. urakoze teme. Ariko umuntu yakwibaza wa mugani, wibajije ikibazo nanjye nari kwibaza, nanjye ngo nenda ndakikubaza ugerageze kugisesengura. None se ni gute Uburundi budakura isomo muri bino bintu? Urabizi ko ari umuturanyi, kandi umuturanyi buriya bazahoraho, ntaho Burundi buzaje, na Kivu ntaho izaje. Kwa biriya hariya kuriya nyine Imana yaharemye ni kuriya niko hazahora. None se ntabona ko nyuma y'aho intare zizatsinda bariya, kandi arabizi neza ko hariya intare zizahatsinda, Uvira zizayikuramo, ese azaturana nabo gute? Ziriya nterahamwe acumbikiye azazishirahe? Ni iki gituma akomeza kuza kwica abakongomani kandi nawe abona adafite imbaraga zihagije? Ni alliance politique, ni ibintu abantu baba baremeye. Ubundi CNDD-FDD ifite ibintu yemereye FDLR kuva kera, nibo bayifashije. FDLR yagiraga amazina ayandi ex-FARC n'ibiki byose, barabafashe kugira ngo bagere ku butegetsi. Ubu barimo kwishura icyo kintu, nta muntu n'umwe wagihakana. Mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, abo ngabo ba CNDD-FDD babaga mu Rwanda. Hari n'abashinjwa jenoside ko bano bayikozemo. Ni kuvuga ko bafite pacte, bafite alliance babemereye. Hari nanoneho na puissance nka Belgique irimo kubyira Tshisekedi na Ndayishimiye, nimudakora ibyo mbabwiye namwe nzabarekura, kandi muzi ko mutorohewe mu gihugu. Nzabarekura, hanyuma mukubitwe n'ababakubita, hanyuma mukubitwe no mu gihugu, muzi ko mu gihugu mutemewe. None umukore ari abayobozi bakora ibintu mukagira barimo kwikoresha, bakora kubera pression ziri hejuru yabo. Belgique nishaka kuba effacé complètement muri region, kandi niho biganisha. FDLR irabyira Ndayishimiye, ibuka uri president, Nkurunziza abaye president kubera twebwe. Ntudakora ubwo natwe uramenye turakwishyuza. Izo pression zose zibariho, n'isoni n'ibyemezo bafashe mbere birapfa, bakavuga ngo ubwo se ko twafashe ibyemezo tukajya Kicanga, tukivana muri EAC, tugahindukira tukifatanya n'ibibi tuzi ko bigiye gucamo, none uyu munsi bigeze gute? Ni nko kurwana intambara ya nyuma, kavuga ngo nimfa mfe cyangwa ninkira nzakire, ariko ntarirarenga. Umubi president ashobora kuvuga ngo ngewe ndashaka amahoro, naribeshye, birangire twumvikane. Birashoboka cyane, buri muntu akaguma iwabo. AFC ubundi yaravuze ngo twebwe ntabwo nta kintu na kimwe dushaka i Burundi, twebwe turi muri Kongo, kandi Uvira ni Kongo. Ngira ngo twibutse Burundi, Uvira ni Kongo. Uvira ntabwo ari muri Burundi, Uvira ni Kongo, kandi Uvira iri mu gace kayobowe na AFC. Kugeza uyu munsi ako gace gahanye umupaka na AFC, ntabwo gahanye umupaka n'ahantu Kinshasa iyobora. Ibyo Burundi agomba kubimenya, agomba no kumenya kuri iyi ngaruka bigiye kugira ku butegetsi bwe. Wenda bashobora kugira bagatekereza, ariko ubu ngubu Amadubu na Genzo, ubu ngubu ibintu birakomeye cyane. Harya umuntu wabivuze ninde? Umuntu wabivuze ni umuyobozi ukomeye, wabivuze ninde? Nakurikiraga ejo ngo ibintu reka the best abavuga shaka turagenda tubagarukaho
nuko abandi bose bari bazamuka bari kubibona. Ninde uri bwinjire muri Uvira mbere? Ese resilience zitarabaye muri Goma na Bukavu, yaba Bazalendo na FARDC ndamwibutsa Amadu bafite ikihe cyizere none cyo kuresista? wamutubwira uwo wabivuze n'icyo yavuze. umuperezida uwahoze ayobora Burundi mu gihe cya transition na niwe wayoboye amatora nuza CNDD-FDD iratsinda, bamwita Domitien Ndayizeye. Yaravuze avugira mbere ya Ndayishimiye, arababwira ngo keretse udashaka kureba, keretse wisinziriza, arababwira ngo mu karere ibintu bimeze nabi, muri region ibintu bimeze nabi. Ndayishimiye yicaye hariya, ibintu bimeze nabi cyane cyane, ariko nta n'igihe biramera nk'uko ngo bimeze mu karere. Ariko ninde uzatsinda? Ubundi reka nkugire Amadu, ubundi hari intambara umuntu arwana azi ko ntintsindwa nza kurwaho kuri kareta y'isi. Iyo intambara ntabwo wamutsinda uwo muntu, ntawe umuntu wirwanaho, umuntu uvuga ngo njyewe ndarwana ku butaka bwanjye, ku buzima bwanjye, ku bwoko bwanjye, uwo muntu se wamutsinda gute? Ni ukuvuga ngo ni umuntu uri kurwana ari kuvuga ngo ndarwana, nintirwanaho ndapfa ndashiraho. Utekereza yuko uwo muntu ushobora guhangana nawe mu ruhe rwego? Niko bimeze, nta koze bari kurwanira. Niko bimeze, ni kuvuga ko Burundi iri mu gihugu cy'abandi, FDLR iri mu gihugu cy'abandi, abamercenaires bari mu gihugu cy'abandi, abirwanaho ni abanyagihugu barimo kurwana kugira ngo babeho. Gusa hari ukuntu abanyapolitiki bakora akantu kugira ngo nyine bashimishe umuyobozi uri imbere ye, ngo ni guerre existentielle. Ntabwo yabivuze ni guerre existentielle mu gihugu cy'abandi gute, ahubwo ni guerre existentielle kubirwanaho. Abo bantu ushobora kubatsinda, ndakurahiye mugiye kubireba. Murakoze. Reka dufate The Best Ever, hanyuma ndaza kugenda dufata n'abandi bari kugenda bazamuka. Ariko tubibutse yuko turi kwibaza uri bwinjire muri Uvira iraza kugenzurwa nande ku mpande zombi, ko havugwa kwitegura kudasanzwe. Amasezerano ya Doha hari icyo ari buze guhagarika ku kibazo abantu bari kwibaza uyu munsi cyuri buze kugenzura Uvira nyuma yo kwitegura kw'impande zibiri. The Best Ever, Mike is yours. Murakoze kuma umwanya, ndanabaramukije Genzo n'Amadubo n'abandi dusangiye no platform. Bon, muri kwibaza ibibazo byiza, ariko nkeka yuko mufite ibisubizo, si tumwebwe mwa hostinze ino space. Peut-être mushaka yuko dupartage ubumenyi buke dufite, dupartage n'abandi, ariko il faut ko nkuko ATM yayivuze, M23 AFC M23 tirwaneho iri muri progression de succès. M23 iri mu ntsinzi kuko aho yaturutse turahazi, naho iri turahazi, hose ni intsinzi. Mu bahanga b'imyitwarire, ndavuga body language, ugiye kureba imyitwarire ya mubare, sinjya mvuga ngo abarundi, reka tuvuge leta ya CNDD-FDD, nibyo bisoundinga neza kuko hari abarundi hano nabo iriya leta itababaniye neza, murabizi. Reka tujye dukoresha leta ya CNDD-FDD. Ugiye kureba imyitwarire yabo ubu, kuko twibuke yuko ntago bari Uvira, ntago ariho batangiriye, baturutse muri Nord, ubu bari Uvira. Bagezeyo gute?
kuba M23 itari gufata Uvira byihuse nkuko twe twumva yuko ariko byakagombye kuba, umuntu wese uzi ibyo arimo, uzi ibyo akora, ntagahubuka. Imyitwarire ya leta y'u Burundi ugiye kureba ni imyitwarire y'abantu batsinzwe. Igenzo hari ikibazo yibaje ati eske kubera iki leta y'u Burundi iguma igaragaza nkaho idashaka kuva muri Kongo? Igisubizo naguha Genzo, bishize mu kibazo ubu pour le moment badafite ubushobozi bwo kwivanamo. Sizi ko kumva icyo kintu mubwiye. Ndakumva cyane. Bishoye mu bibazo ubu nta control bayifitiye kubyivanamo. Gute? Leta y'u Burundi ubu nkubwiye yuko FDLR bamaze kuyicengeramo ku buryo usibye yuko bahuje imyumvire bose n'abayideologue genocidaire, ariko ndakubwiye nti ubu na Neva ahiraye akavuga ati ngewe muri Kongo mbyivanyemo, banamwica. Urukumva? Ikindi nacyo Ububirigi nimubuvane inyuma y'impamvu Uburundi wona buri included mu gakino karimo. Ni ukuvuga ngo agakino gahari hagati y'u Burundi na Kinshasa na FDLR ni umukino umwe ushigikiwe n'Ububirigi. Urakoze cyane. Reka nkwereke. Reka nkubwire akantu sizi ko turi bwahurize. Uzi ko Kisekedi we afite ubushobozi bwo kwivana mu kino kibazo kurusha Burundi? Kandi ikibazo ari cya Kongo. Impamvu ni iyi: ubu FDLR zose zakubitiwe muri Kongo mu mazone occupé par M23, zose ubu ziri mu Burundi. Kandi turazi yuko ikibazo cyo muri Kongo muri kano karere ni FDLR, ni ideologie ya FDLR yagiye kwirakwiriza mu bihugu byacu. Utavanyemo na CNDD-FDD bayisangiye, ariko CNDD-FDD nk'igihugu kigenga yari ifite amahirwe yo kutijandika mu bino bintu, ariko pour le moment leta y'u Burundi iriho biragoye yuko yakwikura mu kino kibazo. Cyane cyane noneho akaboko kabiri inyuma Ububirigi, kuko Ububirigi buri gutakaza influence muri kano karere. Ubu mu kugaruka muri kano karere babona yuko inzira ishoboka ni gukoresha leta y'u Burundi. Na leta y'u Burundi situation irimo nta yindi showa ifite kugira ngo ibandanye ifite igihugu, nuko igomba guhangana na ideologie anti-génocidaire, kuko n'aba ideologue génocidaire bafite byinshi basangiye. The best ukiri aho abantu babanze bibuke ko mu Burundi haracyarimo abantu bagikurikiranwa n'inkiko z'ubugenzacyaha ku byaha byakorewe kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Harimo abarundi bagikurikiranwaho ibyo byaha. Kuba uyu munsi noneho hiyongereyeho FDLR iri gushaka kugira base Bujumbura, ingiwe base ya FDLR, nabwo kiracyari ikibazo ku Rwanda. Reka ntidutandukanye regime Burundi iriho ubu na FDLR. Reka bose ni bamwe. Reka dusubire inyuma gatoya. Ukuntu CNDD-FDD yaje ifata bayiha igihugu. Uzi ko CNDD-FDD imbere y'uko ijya mu biganiro, wahoze atwara leta y'u Burundi Major Pierre Buyoya yemera kwicarana n'abajenosideri. Uzi ko mu masezerano ya Lusaka yarangizaga intambara muri 2000 muri Kongo byari byemeranyijwe yuko amamuvuma genocidaire yose ashingiye kuri ideologie genocidaire, hariho FDLR na CNDD-FDD na Parpehutu FDLR byakoraga muri Kongo icyo gihe, ko ari
amamuvuma agomba gusenywa burundu. Haba complot ya communauté internationale na Buyoya n'uwitoga Nyerere banga kubyemeza yuko ayo mavuma asenywa burundu. Muri 2000 y'intambara yarangizwaga muri Kongo ya RCD Goma na leta ya Kongo, igihe cya Joseph Kabila bamubyibuka. Ukuri CNDD-FDD yaje birazwi yuko ni muvuma genocidaire, kuko no muri Kongo bakoraga na FDLR. Uziko no na CNDD-FDD burya yaremewe muri Kongo, cyari igitekerezo cya Kabila na Alire. Borganije expert zari zamaze gukubitwa na AFDL, barorganiza za ari Alire FDLR yubu na CNDD-FDD burya nayo ni kira gihe yaremewe. Urumva bose bavuka igihe kimwe, babyarwa n'umuntu umwe. Urumva mission yari imwe, kwari uko CNDD-FDD ifashe ubutegetsi mu Burundi igomba gufasha FDLR gutaha mu Rwanda, cyangwa se FDLR yataha mu Rwanda mbere ya CNDD-FDD, nabo bakabarekompansa bakabashimira uko nyene. Urumva ko ideologie nimwe sa gutandukanya CNDD-FDD na FDLR ntago byashoboka. Ariko comme CNDD-FDD yaramaze gufata igihugu, ifatwa nka leta legitime yemewe n'amategeko kubera support yahawe na communauté internationale. Ibi bihugu bikomeye ku isi ari byo biduteza ibibazo na n'ubu kugeza no munsi. Niyo mpamvu ubona ko na cause ya AFC M23 turwaneho yo kurwanya ideologie genocidaire mu karere ni ikintu la communauté internationale itifuza yuko kiranduka, kuko nicyo bakoresha kugira ngo baduteshe umutwe baze bafata ibyo bafata muri tuno turere twacu. Ni nayo mpamvu regime iri mu Burundi ubu kuba yari ngiye mu kibazo, noneho yishyira hanze yuko umuhate wayo wo kubaho ari kugira ngo bagarure ideologie genocidaire muri kano karere kacu. Kubyivanaho byabagoye, kuko lometre wabo wabaremye ubasapotinga ari umubirigi, ariko umubirigi niwe ugaragara, niwe waparisa, ariko hari abandi bamuri inyuma. Icyo nacyo mukibuke. None umubirigi impamvu Uburundi butashaka kuva muri Uvira nkuko icyo kibazo ukibaza cyane, ntandi mahitamo bafite, kuko M23 kokipa Uvira ni menace ku Burundi, ni menace kuri regime genocidaire. Ikindi nacyo tugomba kwibuka, ahubwo ikibazo tugomba kwibaza, eske M23 nifata Uvira, oya igomba kubifata ni gihe cy'umwanya gusa. Nakubwiye yuko M23 igomba gufata Uvira, nta yindi shwa mugani wa Swangani wabivuze, nta bahitamo bafite, bagomba gufata Uvira. Ahubwo twibaze, eske Uvira nifatwa, M23 cyangwa se abarwanya leta y'u Burundi ntibashobora gukoresha espace M23 yokipye mu gutera igihugu cy'u Burundi? kuko icyo wenda tukigarukeho kirashoboka. Nimba iyi leta y'u Burundi base yo kurwanya intare za Sarambwe no kudusenyera muri Kongo, ndavuga cyane cyane iwacu Murenge, aho drone ziri kuva uyu munsi ziri kurasa mu Minembwe ni Burundi, aho inama zibera zo gusenya ndetse no kwica abakongomani batumva regime y'abadede. Byumvikane ko hari abarundi batubwiye ikintu kitwa, batubwiye ati muze mukoresha abadede kubera ko hari abarundi bashigikiye kubaho kwanyu nk'abatutsi muri Kongo. Iyi regime y'imbonera kure n'abadede sinumva ko izihanganirwa Uvira niyarangiza kuvamo kugira ngo merci beaucoup. Noneho iyo niyo mpamvu sasa uri kubona Uburundi budashaka kuva hariya, ariko amaherezo kandi ubona ko buzatsindwa. Uri kumva? Iyo niyo mpamvu. Ikindi nacyo noneho gikomeye cyane nuko nakubwiye yuko leta y'u Burundi
ntago ifite control mu maboko yabyo bino bintu kubirangiza. Nimba mwibuka yuko leta y'u Burundi nta kitagize igerageza yohereza intumwa mu Rwanda kugira ngo igerageze yumvikane leta y'u Rwanda, ariko hashira umwanya ukabona Perezida Neva aratangiye avuze atangiye yitwara nka kuriya yitwara mubona utubona yuko nta control afite. Niwe yakwifuza yuko bino bintu byarangira mu mahoro, nta control ayifiteho. Kubera iki? Ububirigi buri mu Burundi bukoresha amafaranga, bufite abaja babizerwa cyane. FDLR leta mu Burundi iri mu ngabo, urukumva iri mu bantu bafata ibyemezo mu Burundi. Biragoye yuko ko Uburundi bwakwikura hariya muri Uvira mu mahoro, kandi amaherezo bagomba kwikuraho. Urumva bari kurwanira icyo barwanira iriya ideologie, kuko ideologie yifuza yuko ivaho. Ya twakumvishe cyane muvandimwe. Arakoze the best ever, kuko nabibabwiye mbere yuko tugaruka kuri ATM cyangwa se abandi bazamutse. Munyemerere twongere twumve uyu musigi. Hari umuntu wanyandikiye muri DMT, mbabarira nsubirizemo. Umusigi Sendoto yavugaga icyo twavuga ngo ubwiza, ndetse yarataga intwari yacu General Makanika. Reka noneho twumve umusizi Sendoto kugira ngo dufate abandi bari kugenda bazamuka. Unteye agahinda muri nkego byaduhetse, nababajwe n'aya maraso ya Makanika yamenetse ku nkombe z'icambu gifata mu gihugu isezerano. Subira uvuga ngo databuju nzamukorera ndashobora ngwiza ubuntu n'ukunda imirimo yo mu isi yampaye n'injyana azampamagara. Guhanga si uguhaga, si no guhoha, habe no guhimba si uguhotera, natewe no guhimbarwa. Ibi byose rero integration iza kuba partielle bitewe nuko bitakurikijwe, ariko tujuru ikibazo cya FDLR birananirana. Ibi rero nibyo byaje kuvamo ko ibihugu 11 byo mu karere k'ibiyaga bigari bishigikiwe na ONU, na OIA, na SADC, na CIRGL haza gusinywa icyo bise accord cadre d'Addis Abeba. Muri aya masezerano yose yagizwe, izi accord zose zigeze kuba, pour moi accord nasomye numva yaragombye kuba yarakemuye ikibazo burundu mu karere k'ibiyaga bigari, ni accord cadre d'Addis Abeba. Ikintu cya mbere twavuga muri resume, kuko turi kwihuta par rapport igihe dufite, hasabwe ko hakorwa Congo yasabwe ko ikora reforme ya gisirikari ni administration. Ngo niba barayisabye gukora reforme ya gisirikari, ngo yagombye gufata FDLR ziri integre muri gisirikari cya Congo, ikazikuramo ikazisubiza mu bigo mu nkambi za gisirikari zagombye gutegurwa za FDLR, kugira ngo abashobora kuba barapatriye babera patriye, n'abadashoboye bamenye ukuntu baza kuba neutralize. Na Congo inzego zaho za gisirikari izisubiremo selo modele yari yatanzwe na ESEC. ESEC ni organisation ya Union Européenne yaje gufasha Congo kugira ngo ikore reforme ya gisirikari, ngo habemo impinduka zigaragara, haboneka igisirikari gishobora kuba cya sekiriza territoire yose igihugu. Baza kwisaba reforme ya administration, ngo mu byerekeranye na justice, mu nzego z'ubutabera, mu nzego za sécurité civile nka za ANR, DGM n'ibindi, na polisi. N'amafaranga yaratanzwe menshi cyane na Union Européenne na Etats-Unis, batanze amafaranga yose aragenda araribwa. Nta reforme ya gisirikare yakozwe, nta reforme ya administration yakozwe, kandi byari byabaye sinye n'ibihugu 11. Ku byerekeye u Rwanda na Uganda, bari basabwe ko bagomba nabo guhagarika soutien iyo ari yo yose ku magroupe rebelle. Bisabwa na Congo nayo kugira ngo niba inaniwe kuneutraliza ikibazo cya FDLR, habeho opération conjointe
by'ibi bihugu byose niko byagombye kugenda kugira ngo bafashe ikibazo cya FDLR nacyo kigire gite gikemurwa. Nuko rero haje kuvamo na création ya brigade d'intervention yo muvuga ngo FIB. Iyi FIB niyo yaje guhangana na M23 ya mbere. Ibi byose byari byasabwe kugira ngo bikorwe byihuse kugira ngo amahoro aze kuba. Iyi akoro ni ndende cyane kugira ngo kuyisobanura byafata umwanya muremure, ariko yari akoro nziza cyane ya Cadre Addis Abeba, kuko nubwo ndaza kuvuga Doha y'uyu munsi na Washington, burya ni uduce tw'iyi akoro Cadre Addis Abeba. Abantu bashoboye gusoma muzajye kuri internet muyishake muyisome, muzumva ko ibiri gukorwa Doha yaba ari byabaye intuza muri Washington turi buze kuvugaho, ni uduce, c'est une partie ya accord cadre d'Addis Abeba. Ariko iyi accord cadre d'Addis Abeba yagizemo yabaye torpille na regime ya Kinshasa ibifashijwemo na SADC, kuko babonye ko inyungu zabo zabwite bagifite mu kuzana umutekano muke haba ku mupaka y'u Rwanda haba mu karere k'Iburasirazuba bwa Kongo, bari bagifitemo inyungu zabo bwite, bituma iyi accord cadre d'Addis Abeba ipfa ntiyajya mu bikorwa. Alors 2012-2013 M23 iza gusinya andi masezerano bise Declaration de Nairobi, nayo yaje kugira ngo u Rwanda rwabaye comme gara w'iyo accord, nabyo ntiyagira ikigenda. Nibwo muri 2022 na 2023 habaye processus ebyiri nazo zaje kugira ngo zikemura ikibazo hagati y'u Rwanda na Kongo, zikemura ikibazo hagati y'imitwe yitwaje intwaro na Kongo. Izi processes ziza kwicwa n'abari bazihagarikiye, ariko bakoreshejwe toujours na regime ya Kinshasa. Witwa Uhuru Kenyatta, ancien president wa Kenya, niwe waruhagarariye processus ya Nairobi. President Lorenzo wa Angola ari warushigikiye waruhagarariye Federal Rwanda. Alors yayishate baje guhamagara imitwe yose yitwaje intwaro i Nairobi, za Kodeko, za Maimai ya Kutumba, Banyatura, Maimai Mariki Kicho Shitani Maheruki. M23 ntibayemvita, nuba ngo kuba batarayimvise M23 nayo comme partie prenante muri accord ya ntuza ya processus ya Nairobi, nuba ngo byari bimaze kuyica automatiquement. Processus ya Rwanda yo yari shingiye kugira ngo ikemure ikibazo cy'amakimbirane yo kuva muri 99, kuko nagiye mbisobanura za accord zagiye ziba, bazisubiremo barebe nibiki bitakozwe hagati ya Kongo n'u Rwanda kugira ngo amahoro agaruke, haba ku mipaka haba hagati y'igihugu. Alors izi processus zose rero zaje zirahagarara kugeza aho Lorenzo yatakiye Amerika, arababwira ati akazi Union Africaine yampaye nanyavuge mumbabarire birananiye, Tshisekedi ntabwo yumva. Aya ni amagambo nsubiyemo, President Lorenzo yinavuze ati ngiye mpisemo ahubwo guhagarika. Alors même chose na Uhuru nawe yaje avuga ati pas question, birananiye. Ku buryo muribuka hari n'amafaranga yatanzwe leta abadelegate y'aba Kinshasa barayadetourna, ngira ngo harabari kukurikira muri iki kiganiro bari Nairobi cyo gihe, murabyibuka ko amafaranga yabaye detourné, nabo tutari buvuga Kinshasa, ngira ngo mwese muzi bari chef wa delegation. Donc ukumva ko hagiye haba toujours pression ya Kinshasa muri zi négociation, muri zi accord zose ni hafi 12 kuzivuga nuko nzaje zigenda, ariko cyose nukwerekana eske kuko ndishaka gusubiza Doha hari igishobora kuzavamo nangwa nikitavamo, nyuma hazaba iki niki Doha ije gukorija kuri aya masezerano n'ibi biganiro byose mbabwiye byagiye biba. Alors que le même problème qui hari les causes profondes izi muvuma zose zagiye ziba lese zirwanira, ikibazo cy'impunzi gutahuka byarananiranye, ikibazo cyo kugira ngo haboneke bonne gouvernance, amafaranga ava mu ma province ya Est niyo mafaranga yose ajya kuribwa Kinshasa na presidence n'abadepite. Ubu hakaba nta muhanda uri à l'Est, abaturage bakaba bajya mu gihugu cyabo. Nk'ubu umuturage ava i Bukavu
kugira ngo ajye Uvira bimusaba guca mu Rwanda kuko nta muhanda uba hariya muri Ngomo. Abaturage bava Goma kugira ngo bajye Beni bagaca mu Rwanda, bagaca kuri douane ya ntuza ya hariya uriya mupaka Burera mu Rwanda, bakambuka za Ntungamo bakagenda bakajya guhinguka Kasindi Rubiriya, bivuga ngo umuntu akajya mu gihugu cye agaca mu bihugu bibiri kubera nta muhanda uhari. Alors que amafaranga ava muri province ya Nord Kivu, Nord Kivu ni province ya kabiri itanga amafaranga menshi Kinshasa. Ibyo byose rero ni ibibazo byagiye bivuka, abantu bagahaguruka bakabati Kinshasa wakosora pasiporo basanga harimo izina ry'ikinyarwanda. Ubu ntabwo bitangiye n'ubu ngubu, kuva za 2010 byari bigoye kugira ngo umurwandofone abone pasiporo. Habati ibibazo byose bizakemuka bite? Kinshasa itabikemura, abantu bagahaguruka bagafata intwaro, hanyuma amasezerano bakayica, alors ko ibyarwaniwe ntibigerweho. Ibi byose rero izo cause profonde za insécurité, za tribalisme, leta ya Kinshasa exclure abaturage bamwe ntibakora amatora parce que ngo atari abakongomani. Voilà, ibyo bibazo nibyo byagiye bizana izi ntambara, ariko amasezerano y'abantu ntashirwe mu bikorwa, bigakomeza ikaba cycle à répétition. Hari umuntu ushobora kwibaza ati se hari abantu baba bari inyuma yabyo kugira ngo bikomeze bipfe kuriya? Nyuma yabyo tuzi ni leta ya Kinshasa ikomeza gukoresha akarere k'iburasirazuba kuko ari kure cyane, c'est à 3000 km, igashaka ko hakomeza kuba trouble. None muri iyo trouble ya diviser pour régner, igahereza bamwe imbaraga ikabakoresha kugira ngo bayikorere kuko yo ibona ko ari kure yaho idashobora kugeza ubutegetsi bwayo. Alors Rwanda rero na Nairobi bamaze kunanirwa, nibwo bavuze ati non, il faut impliquer une pression internationale. Nuko Doha yaje gusimbura Nairobi na Washington isimbura processus ya Rwanda. Alors ibi rero niki cyaje kuboneka muri iyi masezerano yaje gusinywa hagati y'abaministre ba affaires étrangères ba Congo n'u Rwanda. Ikintu cya mbere cyasinywe muri iyi akoro ngira ngo izashigikirwa n'abaperezida bombi, ngira ngo mu mpera z'uku kwezi kwa karindwi bazajya nabo muri Amerika. Icya mbere nuko hasabwe ko haba respect de la souveraineté ku mpande zombi, kubahiriza ubusugire bw'igihugu. Niba baravuze ko haba ubusugire bw'igihugu bihugu byombi, niba ngo babandi bavuga ngo agression, ngo on a été agressé, nuba ngo muri aya masezerano hemeje ko habaye agression de part et d'autre. Niba Kinshasa yumva ko yarabaye agressé, Kigali nayo yumvise ko yabaye agressé, parce que president wenyine noneho yagiye muri media aravuga ati ngo nta gikeneye kohereza n'amatrupe ku butaka, ngo a partir ya Goma ye akoki kobeta Kigali avec ses drones. Ça c'est une agression. Ibiro nibyo muri aya masezerano hasabwe ko haba respect de la souveraineté. Uko Kongo yumva ko u Rwanda rutaza gukora ibikorwa bya sirikare ubutaka bwayo, Kongo nayo yumve ko idafite ubushobozi bwo kwinjira ku butaka bw'u Rwanda yabikoreshe za drone n'ibindi, nayo irespecte souveraineté y'u Rwanda. Nibyo bya mbere, nicyo kintu cya mbere cyavuzwe muri yakoro ya Washington. Icya kabiri nuko hasabwe ko haba icyo bita désengagement de force, hakaba na cessez-le-feu, ariko a condition que mu minsi 90 u Rwanda rwavuze ati nibwo ruzaleva les mesures défensives, ari uko habaye ikintu cya gatatu cyasabwe cyo kuneutraliza les FDLR, kandi FDLR akaba ari allié wa Kinshasa, kandi bigakorwa muri esprit ya programme yashizweho yiswe CONOPS. Mu minsi 90 Kinshasa ngo na mezi 3 ikaba yamaze gukemura ikibazo cya FDLR, hanyuma u Rwanda narwo rugasabwa gukuraho icyo bise levée des mesures défensives. Bikalire
muranyumva turakumva mikrofone yawe yari imutinzeho gatoya. okay. Kinshasa rero muri ya masezerano yemeye ko ifite izo nterahamwe kandi ikaba yaremeye ko zigomba kuba neutralize, ariko twese tubizi ko FDLR babaye abaliye ba FRDC mu rugamba bahanganyemo na M23. Ubwo kuba yarabyemeye izi ukuntu izabigenda kandi bigakorwa mu minsi 90. Ikindi kiri muri ya call ya Washington, Kinshasa yemeye ko yemeranya na Washington na Kigali ko amagroupe armé yose ari non étatique. Ngo niba bavuze les groupes armés non étatiques ni groupe zitwaje intwaro zidafite andi masezerano ayariyo yose ahuye swat na leta nangwa n'izi organisation ziri gufasha kugira ngo habe amahoro. Ngo n'abazalendo bari bavuzwe muri izi nibo bita aba groupe armé non étatique. Muri izi groupe armé non étatique M23 na FDLR ntabwo barimo, kuko FDLR ifite chapitre yayo bwite igomba kuba neutralize. Ahubwo muri iyi akoro ya Washington byemeje ko ingabo z'u Rwanda zishobora gutanga musada kuri FRDC kugira ngo baneutralize FDLR muri ESP nababwiye iyi programme yashizwe yitwa CONOPS. Noneho Congo nayo ikaneutraliza tous les groupes armés non étatiques. Donc ngo M23 ntabwo irimo na FDLR ntibarimo, kuko M23 yo ifite indi chapitre, kuko yo iri mu masezerano mu biganiro na leta ya Kinshasa. Donc ngo M23 ni groupe armé étatique, Bazalendo ni groupe armé non étatique, kuko nta masezerano abazalendo bafitanye na leta runaka, bo ni milice leta ya Kinshasa yakoresheje kugira ngo ihangane na M23. Muri aha rero hari abanaliste bavuga ati niba Kinshasa yarafashe aba civile ikabaha intwaro ikabakoresha kurwana kugira ngo ishigikire ubutegetsi bwayo, ngo nundi musivile nawe nango undi musirikare nawe afite ububasha bwo kugira ngo selo article 64 la constitution yo kufera échec umuyobozi wari wese mu gihugu ushatse nayo gufata ubutegetsi ku ngufu akoresheje inzira zitemewe n'amategeko. Aha, muri iyi akoro ya ntuza niba nibuka neza M23 yavuzwemo nk'inshuro ebyiri, bavuga ko Kinshasa byanze bikunze igomba kuganira na M23, hataba ibyo ngibyo nuba ngo nibizabera nibi yabaye sinye Washington ntacyo bizagerwaho aussi longtemps que M23 na leta ya Kinshasa batabikanye neza. Nuba ngo ibyo leta ya Kinshasa yasabye ibyerekanye ngo désengagement, ibyerekanye na désarmement, ibyerekanye na intégration na réinsertion ntibireba M23, bireba iyi magroupe armé 300. Liste yayo turayifite, abazayishaka muzayishake kuri Top Kivu. Amagroupe 300 yose za Maimai za Nyatura nizo zasabwe ko zikora désengagement, zikakora bakazikora désarmement, zikaintegra bakazikora na réinsertion. Naho M23 yo igomba kuganira na leta ya Kinshasa, swat bakumvikana bakagabana ubutegetsi 50-50, dakwanga urushundi imbaraga akamukubita hasi. Alors ikindi cyaje muri aya masezerano ya Washington gishya nuko hasabwe ko haba cyo bita intégration économique régionale. Nukuvuga ngo selon l'esprit ya accord ya Washington, umutungo kamere wa Congo w'uburasirazuba ugomba kuba gere concomitamment na leta y'u Rwanda. Ibyerekeranye n'ama parc national, bango nka parc ya Virunga, parc ya Kauzibiega, parc ya Maiko, parc ya Garamba, izi parc zose z'umurasirazuba bwa Congo zigomba kuba gere hagati ya Congo n'u Rwanda. Muri intégration économique régionale, muri ayo masezerano hemeranyije ko
hagomba gukoranya ubufatanyabikorwa hagati y'icyo bise development hydroelectric nuba ngo ntuza Rusizi ya mbere, Rusizi ya kabiri na Rusizi ya gatatu ntabwo igomba kuba iya Congo gusa, igomba kuba gere hagati ya Congo n'u Rwanda muri cadre ya coopération économique. Ikindi cyaje muri iyi coopération économique ngo resource, umutungo kamere uri muri lake Kivu, ubu harimo petrole herutse kwemezwa n'abashakashatsi na gaz metane irimo ifite 300,000 miliyari ya metre cube, bigomba kuba gere concomitamment hagati ya Congo n'u Rwanda. Ikindi cya kane kirimo hatari nuba ngo chaîne ya approvisionnement ya za minere ziva Ituri, minere ziva muri Nord Kivu, ziva muri Sud Kivu, ziva Maniema, ziva muri Tanganyika, nuba ngo mu burasirazuba bwa Congo iyi chaîne d'approvisionnement igomba kuba gere hagati ya Congo n'u Rwanda. C'est-à-dire Congo igaproduza minere zikaba traité mu Rwanda kuko niho hari les infrastructures zishobora kuba gutraité iyo minere. Fonderi ya zahabu ubu ya mbere iri muri Afrika ubu yubatswe mu Rwanda. Fonderi ya mbere ishobora gutreta ku rwego rwo hejuru lithium iri mu Rwanda. Nuvuga ngo minere zigacukurwa Walikale, minere zigacukurwa Misisi, zigacukurwa Fizi, zigacukurwa mu Rubaya, zigomba kujya mu Rwanda zikaba traité, zamara kuba traité zikaba vendi muri Amerika. Ibi byose Amerika iri gushaka kugira ngo iyakorije mu bikorwa kugira ngo ibibazo y'abantu bahahirana, y'abantu bafite intérêt commun, nuba ngo ibibazo by'umutekano muke ntabwo bishobora kugaruka kuko ngo nta utera ibuye aho igisabo cye kiri. Ibi byose bitewe n'iki? Bitewe nuko Congo itashoboye rapidement kugira ngo izane umutekano mu karere, kandi kutazana umutekano mu karere bikaba bitumye amahanga agira problème ya crise ya matière première, kuko kuyibona bisaba guca dans des groupes armés, kandi Amerika ikaba idashobora gukorana n'amagroupe armé. Igihe Tshisekedi yagiye arababwira ati njyewe ndi tayari, ngiye kubaha amabuye y'agaciro namwe mumfashe kuzana umutekano, barabati niho watwizaniye ayo mabuye y'agaciro koko turayakeneye, ariko shaka amahoro n'u Rwanda mwumvikane, twebwe uzajya wacukura iwawe uyajyane mu Rwanda, twebwe niyo tuzayagurira, hanyuma natwe tugufashe kuzana amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Ni Tshisekedi wenyine wagiye kubisaba. Naho rero ubu Doha igiyemo mu nshuro ya gatanu, ariko wabajije ati se bizashoboka ko havamo ikintu kizima? Par rapport ya delegation yagiye ku rwego rwa leta, abantu bayiyoboye ngira ngo mwese murabazi, hariyo witwa Nzangi mwese muzi, un extrémiste avéré, hariyo Julien Paluku wahoze ari ancien gouverneur wa Nord Kivu, akaba ari ministre wa commerce extérieur, hakaba hari witwa Shabani Luko, ministre wa intérieur. Ku rwego rwa AFCM 23 washiyoboye delegation ni secrétaire exécutif Benjamin Bonimpa, akaba yarekejwe na Yannick Chisola, n'uwitwa Jean-Pierre Alumba na René abandi. Hakaba u Rwanda narwo rwoherejeyo ministre wa intérieur muri cadre yo kugira ngo babe garant selon ordre ya accord ya Washington, gukurikirana si réellement ibyo biganiro bigomba kugira selon la lettre inoze. Ubwo rero baracyariyo, turatakegereje. Ibyo mwumvise byose ni za fuite zabaye ariko zitari zemezwa kuvuga ko hashobora kuboneka muri ibyo biganiro Congo Oriental na Congo Occidental. Ibi byose biracyari za rumeur, turacyarindiye ko bwana minister ayo masezerano ibyo bari bwumvikane bijya ahagaragara. Ibindi mwumvise byose biracyari rumeur, ntabwo ari amakuru nyayo. Turacyari kubikurikirana, ariko biragoye kumva ko ahantu Nzangi yagiye, ahantu Paluku yagiye na Shabani, soit ni des choses. Tshisekedi ashobora kuba yaboherejeyo uko bose n'aba originaire bo muri Kivu, akavuga ati ibizavayo ça n'engage pas Baluba, ça n'engage pas Bangala, ça engage les enfants du Kivu, birabareba. Ou soit akaba boherejweyo avec
consigne spéciale ati voilà bino bazalendo mugende mubyice kuko nimumara kubyica turakomeza urugamba daira aba mercenaires baje twamaze kurenforsa ubushinwa bwaduhaye ibikoresho abarundi bari tayari kudufasha hari n'aba mercenaires bandi yishe amasezerano yagiranye na Union Sacrée byose kibaza ati se eske bishoboka nubwo hari pression diplomatique ko ashobora kwemera ko amasezerano ya Doha ajya mu bikorwa surtout que ubu afite na appui y'ububirigi imubwira ati alezi genda turaguha ibikoresho hangana kuko natwe ntidushaka gutakaza uburasirazuba bwa Congo ngo buje muri exploitation y'abanyamerika eske bwana minister biragoye ngiye muri analyse yanjye nkaba mbona ko urugamba rugikomeje ibi by'amasezerano biragoye Tshisekedi kugira ngo yumve kugira ngo yishora ko tuma yumva yaba ari plan stratégie militaire na stratégie du point de vue ya diplomatie na politique biragoye cyane kubimwumvisha kuko yumva ko agikeneye ubutegetsi muri 2028 kandi kugira ngo abugereho nuko akomeza intambara noneho akavuga ati ntabwo amatora yabaye kuko nahoze ndi mu ntambara kuko hari ndi akora Amerika bashizeho bavuze ko nta manda ya gatatu azagira kandi amatora agomba gutegurwa kandi akavugana n'abaopoza be bose ibyo rero bamushize icyo gitutu ngira ngo ashaka kugira ngo agikontourne yinjire mu ntambara hanyuma aza justifie ko amatora atabaye kubera habaye intambara eske azabigeraho eske ntabwo azabigeraho eske bishobora kumuhitana nangwa se akagera ku ntego ye yo kugira ngo arekipere ibyo turakomeza kubianaliza hamwe dusubiza ibibazo bya baduteze amatwi murakoze bwana minister ngiyi